August ni som pali sang ni som ni paruk zir top ni ani bazar clear tu te chibai ule Bangladesh rama tunlai hian power supply an harsa hlea Energy Minister Iqbal Hasan Mahmud chuan India rama tangin diesel label adil meka chuba ka chuan Bangladesh rampuma power ran chemna tura malak na tur chi sang sang khriat tirna ati chuak bok Bangladesh Energy Ministry chuan thu chu siamin shopping mall bazar le dorte chu chommadar som pakhata tanga zandar ya thlengchi karen chi turin hriat tirna ti chuaka ni khata darkar ko chi power mang tura hriat tirin kongpui kam lun laia signboard lian billboard engte po zandar saria chuan off vek turani thu hriat tirna chuan an tar langani sarkar in hriat tirna ti chua chuan power manga eng siam chop man ti tlem tuma malak na ni Bangladesh rampuma power mang hekchi kongpui kama hriat tirna tar le cheimoina thil te chu sarkar in atlin to lo wangin mipui tamjok in power an nei theinan zana ti en turani ri lo an ti ani soitongin Bangladesh power lama harsat na hi na salutuka anram kho pui berdaka chau insumin omzia nei to lo wangin rampuma power ren chem turin hriat tirnan ti chuaka ramchung hun sang sanga trade fair ate cultural program ate po zandariat nulama function board sai to lo turin an hriat tira district ina DC te chu an district a power in ren chem na kalpui turin an hriat tir bokani tunhai khan Bangladesh India palai Pranay Verma chu Bangladesh ram power energy and mineral resources minister Hasan Mahmud chuan komin power laman harsat na ziom theinan India ramatanga diesel tamjok an lak lu tul thule hemi tan hian atan puina adila Mahmud chuan India ramatang hian pipe mangin diesel kan la lut thina tamjok min peturin kan dilani heti la hian mi Delhi sa boina hi re mai lo chuan tuyal the harsat na hi tunaya na sain kan tok theya sarkar chuan kan harsat na ti kian tumin thei to bachu mekani ati heti la hian Bangladesh sarkar hian an prime minister hlui Sheikh Hasina chungchang wangin India hi tunaya tong fowa India hian atan pui du kherang emti a hriat lova India ram external affairs ministry thu puang tu Randir Jaiswal chuan India hi petroleum product hlit fim sa thon chuak tu lian ani kan then omram te phei chu kan penasale zuala Bangladesh ngen na hi ngai to mekani ati nimin khan Russia president Vladimir Putin chuan Russia enkol Japan ramin an ram nian soireng Kuril Islands chuat lo Japan an lom lo hle Putin hian Kuril Islands ko pui iturup chu avai khatna na tlo he kho pui hian sangha process na hun tlo in Sakhalin Bial governor Valery Limarenko nen anin mubokani Japan chuan Kuril thlerkar chimlama thlerkar pali te chu an ram ni in Northern Territory santia Indo pui panina top don lai vela tangkhan Soviet Union chuan he thlerkar hi opin tun thlengin an lo pa Japan le Russia in rem na thu thlung an zia theilo phana ni Japan chuan iturup chu etorofu ti in aming an vu ave thunga Japan Foreign Minister Toshimitsu Motegi chuan Northern Territories te hi Etorogu Island po telin Japan ram dik takania international law thirna mita tangpo in Japan ram malani zelani atia Japan ram Russia palai Nikolai Nosdev chu Foreign Ministry hian kovin Japan Prime Minister thusoi hi Russia ho tu tenhena hriat tir turin an hrilani Japan Prime Minister Sanai Takaichi chuan Putinan Kuril thlerkar atlo hi thil tul lo tak Japan ta na pom theilo hulhualani atia Japan ram le Russia ram inkar chemeka ti chele zualang ti a hlau om thu saibok heti lai hian Russia chuan Kuril Islands chu Indo pui panhi na hnuwa train Russia ram Russian Federation rambung poimo takani ti ansaya Putinan an ram chung an rambung pakhata tlo chu an ram thu nei na ni ram dang ron an mamo lo ni in an saibok Putin hian Russia ram khochak lam top chu tun hnai atlo in Sakhalin atlo hnuwa iturup hi atlo le Sakhalin hian Russia sipai te nun chanzir lai muna en pui nge he military exercise hian Russia in dawlong tha Pacific Fleet te po antela Putin chon helai thlerkar hi an ramani thu sairwalin Japan nen in bia in rem na ne du thule Japan Prime Minister Shinzo Abe huna po an inkar siam thattumin thei to pachua thu saibokani
Putin chuan Japan ne nan in kar thal lo na chan lian ber chu Russia ram hrek na konga Japan in man la ka wang le Japan in Russia chu an ram ta na hlau oman puan wang ni in a soibok heti la hin Russia ram president hlui tuna Security Council deputy chairman nita Dmitry Medvedev phei chuan adu tho dewa Kuril Islands chu Russia ram ani thu le ani zel tur thu asaya chu thu dik pom theilo chuan an thil ti sual manan tel nge yang atiani Nimin Khan Iran paramilitary force basis how to Hossein Taib chuan US President Donald Trump Strait of Hormuz an thunun ti asoi chu changin Trump chuan do ta soya Strait of Hormuz hi Iran thunun na le enkol na hnuai ala zel ti asoi Taib chuan voin thlengin Strait of Hormuz chu Islamic Republic thu hnuai a zel ti in mu thei vekang kan ven him na hnuai a omani ati Nimin lama puan to angin President Trump chuan Strait of Hormuz chu US in a thunun vek ti asoya US chuan thunun zui zela tum ti asoi boka Trump hian Iran chungchang po na sataka soin Iran sipaiten ral thuam pon nei to lova Navy le Air Force pon nei to lo ti asoya Iran thu puan chu dik lo vekania an ramathil mansan na po 300% akai to a an sum le pai din mun a hniam zual zel atia Iran chu takati omlo soi chau thei Middle East chok boy tu ni in na soyani hetiangan in chanvel chung hian Strait of Hormuz dan pin reng ani a khovel puma tuial thei har satna na satak a thleng mek zela hetila hian Ukraine chon Russia ram tuial thei thlit fim na mun sang an bei zela Houthi ho in Saudi Arabia tuial thei thlit fim na mun bein tuial thei lama khovel har satna hi ani telina zual zela USA a tuial thei har satna hi anasa bera Tholani khan US a chuan diesel galon khat dollar nga point pathum pahnih manani to a chu India poisa chuan cheng zanga chuang ani a nikum tu nang huna khan galon khat hi dollar thum point pasari pakhat ania chu cheng zathum som nga velani heti la hian Nimin Khan US Defense Secretary Pete Hegseth chuan US Navy ten Iran longchevel an dan mek chungchang soin tiamchin omlawa dangrang turin US chu hausa tok ni na soi Hegseth hian Nimin Khan Panama USS Gridley duty sipai detlo in he thu hi soya Iran dang chata duty tur hian sipai le long kan nga to ka in thak kwal zelin Iran hi tiamchin omlovin kan dang reng theya kan dang zel ri don ani atia President Trump hne na po atul hun chung Iran dang chat turan in ruam han thu a hril to ni in soibok Colombia ram lir hinga wanga chian na thlenga in chimkara nungdama chan chu tur be seina kiam zela mi bo tam takan la oma wangin mithiza tan pun chau hloi rin omani pon photo angin lir hinga wanga chian na thlenga hian nungdama in chan chuana chan si ni thum thleng om theyanga yani a anulama in chan chu om zeu zeu ma se in chimkara tuile ei tur dang nei lovin mihring hi ni thum bak dam thei lo tura ngai kan ni a Nimin kha Colombia lir hina tanga ni thum na ni to a Colombia ram kho puilian pathum na kali a chuan nungdama chan chu tur zon na ti topin in chimbal hlole nom nok then fai na an thok tan to don ni in puanani keini ta na tho tan zan Colombia ramatun kar tho tan ni jing lama lir hinga wang khan chen na in tam taka chia school le dam do in tam taka cheboka Nimin thleng khan mit thi fin fia to zani somruk panga omin hliam sangthum zanga chuang an ni a tuna hian chin hriat lowa bo mek zanga velan la om ni in thu nei tu te chuan an soyani Pereira khuwa chuan nu pakhat chu lir hina tanga dar ka ruk hnuwa nungdamin chan chuani a ma se damdo in pan puyani laina thi thu Reuters chuan an ta langani Nimin thleng khan lir hing non after shock voiza somnga chuanga om ni in thu nei tu te chuan an soya hetianga after shock hi na lo te ni ma se lir hing na taka wanga chia la chim chia lo in tam taka chim le pha thina wangin chan chuan na tho konga har satna na satak a thlen thina ni Karmasa zir top niya Colombia ram president ni tura laklu Abelardo de la Espriella chuan president ani atanga boy puinghal nga in chiat na nasatak amachona ramdanga tanga tan puinan thon lu te pom lon nei don lo thu asaya chuti lai chuan chan chuan na thok tur chuan khovelina pom certificate nei chin chiat rup na machon konga training chuak te chau an pom don thu asaya ni Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan Anramin US Patriot Interceptor missile an mamo thua au chua puile ta a
CNN in an komna US chuan tuna Patriot missile interceptor an nei lai za panga chu leitir turangen thu asoi Zelensky chuan an sipaite chuan Zelensky ka Russia President Putin a inveng tu air missile system engemaw zat an ka chiat sak thu asoya Russia ram Novorossiysk sport po drone mangin an beini in asoi boka Zelensky ki Ukraine atanga mel som pani vela hla Russia ram chunga Putin an cholna man na tura in lian takasak omna ni a Zelensky chuan he in ven na ta na Russia in an man helai chevel square meter som ni huam chunga Starlink signal ti jamna tur khol volna kupol garan chu drone mangan bei thu le helai veng tu tura anda S400 anti-aircraft missile po an bei thu asaya heti lai hian Putin a in hi air defense tower som pani le anti-aircraft system a vena ni wangin ti chiat mai chian ni lo thung Zelensky chuan Novorossiysk ka hian in dolong pathum le longdang pani chu drone mangan ti chiat thu asoi boka heti lai hian Patriot interceptor missile chuan mamo berani thu sain US kolmek za panga po min leitir chuan thlasik chungin kan in veng theidona za so min leitir thei phei chuan Russia ballistic missile kan ti chevek theyang tuna hian za pakhat che kanei meka nikuma kan nei atanga te inale ni le chan vevel zatin kan nei tlem to a chuti lai chuan Russia ram chuan nikum aya le ta tam ballistic missile le drone mangin min bei meka ni atibok President Ramathu puang tu US sarkar malakna le chetvel na sang chungchang press meet ma tlang zar thin tu zona po fel taka chang thin tu White House press secretary Caroline Leavitt chuan tun thlatop hian na ban san don thu asaya fa pahnia nei te chu enkol nga yan ni wangin na chel mek chu chunjom thei to lo ti asaya ni kumsom ni pariata upa Leavitt hian fa enkol le president Trump sarkar na poimo le inpek na thuk tak ne na thongai na chu thokop harsa ti thu asaya President Trump hen na poimo taka cheltira wangin lom thu asaya chuti rol chon hen na thok chung hi chuan chung konu thatak nia tumna hlen chho thei don lo wangin a ban san don thu asaya ni Leavitt hi kumsom ni pasari mi chau ni in president Trump mirin berzinga mi ania White House press secretary no pang berni tu rinaruata anau pang viau chungina na ni a US journalist e zo na khir tak po felfai taka chang zar thina ni a President Trump chuan White House press secretary to zinga thaber polani ti in na faka press secretary na tholo hnuwa po a sarkar chuan polama tanga advisor atan an lamang zel don ni in asayani kumin November tha hian US a chuan midterm election an nei dona Iran war hau tak nen Trump sarkar in hun khir tak ma chon don laya Leavitt abang tur hi Republican Party chuan an turang MT chu zona ni a chuti lai chuan Leavitt thak tu tur hian du thlan tur ber hriat har sakopin Republican Party chunga inelna mek ni in sayani bok bazari lo thira wangin kan lo me